Prošlog vikenda u Žitištu je održana osnivačka skupština Udruženja Teslićani opštine Žitište. Na ovom prvom okupljanju pojavilo se 70 osnivača iz Žitišta, Torka i Banatskog Dvora, koji vuku korene iz Teslića iz okolnih mesta. Na predlog osnivačkog odbora jednoglasno na mesto predsednika udruženja je izabran Ljubinko Petković iz Žitišta, koji nam je i rekao nešto više o razlozima za osnivanje udruženja. Za predsednika osnivačke skupštine izabran je Novica Nedić, a za zapisničara Dejan Panić. Upravni odbor čine Ljubinko Petković, Želimir Trivunović, Borko Tomić, Vlade Sivčević, Vladimir Trivunović, Mile Trivunović, Petar Bilić, Vinko Trivunović i Pero Bagić. Na predlog osnivačke skupštine jednoglasno na mesto predsednika upravnog odbora izabran je Ljubinko Petković iz Žitišta, a podpredsednici Vinko Trivunović iz Torka i Vlado Sivčević iz Banatskog Dvora. Za članove nadzornog odbora izabran je Dragan Trivunović iz Banatskog Dvora, Ljubomir Trivunović iz Žitišta i Radivoj Trivunović iz Torka. Za predsednika nadzornog odbora izabran je Dragan Trivunović iz Banatskog Dvora. Udruženje u svojim glavnim ciljevima će se zalagati za poboljšanje stočarstva i poljoprivrede u opštini Žitište, negovanju kulture, tradicije, rad za socijalno ugroženim grupama i promociju zdravog stila života. Hteo bih prvenstveno da se zahvalim svim članovima Udruženja Teslićana koji su posle niz godina uspeli da se odazovu i da se na neki način dogovorimo da osnovimo ovo udruženje. Unazad 30 godina ljudi sa teritorije opštine Teslić su počeli da se doseljavaju u ove krajeve zbog boljih uslova života kao i ratnih dešavanja koja su zadesila Republiku Srpsku. Sam cilj ovog udruženja je na neki način da se ljudi ujedine, dođu do neke ideje i da se na neki način kulturno povežemo i sa ostalim udruženjima Teslića na teritoriji Vojvodine kao i samom matičnom opštinom Teslić. Kao što znate, u programu našem upravnog odbora nije samo cilj druženje, cilj je i da na neki način unapredimo poljoprivredu i stočarstvo, kulturno povezivanje i mnoge druge stvari koje su interesantne za ljude koji su došli sa prostora opštine Teslić. Još jednom se zahvaljujem i čestito bi im na formiranju udruženja.